Igitondo cyiza kuri mwese bakunzi ba Kabara TV1. Turabasuhuje mwese bakunzi ba Kabara TV1 bari mu gitondo tuhaye mwaramutse n'abari nimugoroba tubifurije kugira umugoroba mwiza bivanye n'imigabane dutuyeho itandukanye. Bisanzwe mugiye kubana nkomezi James, turi mu gicamunsi cyo kuri iki cyumweru tariki 18 ukwezi kwa mbere umwaka no 2026. Reka tubane muri aya makuru y'aka kanya. Minembwe territoire ya Fizi, amakuru ava mu gace ka Minembwe muri territoire ya Fizi aravuga ko umutekano uhagaze neza ku marembo yose y'akarere ka Minembwe, aho abaturage bakomeje gushimira Imana nyuma yo kwigarurirwa kwa Kwenzero hahoze hafatwa nk'ibirindiro bikuru by'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro n'amabandi aribo Wazalendo, Fedinebe, aricyo gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi, FARDC ndetse na FDLR. Kuri ubu Kwenzero ikaba iri mu maboko ya MRDP twirwaneho, ibintu byatumye abaturage bongera kubona ituze n'icizere cy'umutekano. Abaturage muri Minembwe rero bavuga ko kwigarurirwa kwa Kwenzero byagize uruhare runini mu kugabanya umutekano muke, bikaba byitezwe ko bizafasha kongera kugarura ubuzima busanzwe muri Minembwe na Mikenke. Byongeye kandi mu karere k'Indondo ya Uvira nico hagati haravugwa amahoro n'umutekano usesuye, aho ibikorwa by'abaturage bikomeje mu buryo busanzwe nta mvururu cyangwa intambara. Reka rero twerekeze mu mujyi wa Uvira ahavugwa amakuru yo kuva kw'ingabo z'ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho muri uyu mujyi wa Uvira. Kuva muri Uvira bisobanuye intambwe ya politiki iteje impaka mu bantu benshi. Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo rero ihuriro rya AFC M23 ryatangaje ko ryubahirije amasezerano ya Washington rihitamo gukura ingabo zaryo mu mujyi wa Uvira nyuma y'itegeko ryari ryahawe ryo gusubira inyuma. Icyemezo cyafashwe kivugwaho byinshi mu nzego za politike n'umutekano, cyane cyane mu baturage bavuga ikinyarwanda barimo n'abanyamurenge. Bagaragaje impungenge n'ubwoba bw'ejo hazaza h'umutekano wabo. Nyuma y'itangazo ry'iri huriro, abaturage benshi b'abanyamurenge n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bashyigikiye impinduka mu miyoborere y'iki gihugu bagaragaje kutishimira iki cyemezo. Bamwe muri bo bagaragaye bafata imihanda berekeza mu bice byo muri Plaine de la Ruzizi aho bahungiye, aho bavuga ko bashaka guhungira mu bice bizeye umutekano bigenzurwa na AFC M23 MRDP twirwaneho, kuko batakicizeye ko Uvira izagumana ituze n'umutekano uko byari bimeze muri iyi minsi. AFC M23 MRDP twirwaneho yari harindiye umutekano. Abaturage baganiriye n'itangazamakuru bavuze ko abaturage babwiye AFC M23 ko itabasiga Uvira, ahubwo bakifuza ko bajya gutura mu bice bigenzurwa n'iri huriro, aho bavuga ko hari umutekano urambye. Sabo gusa, abaturage bo mu yandi moko nabo bavuga ko barambiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'akavuyo karangwa n'umutekano muke, nabo bahisemo kuva muri Uvira berekeza mu duce twa Sange, Ruberizi n'ahandi. Bavuga ko badashobora gukomeza kubaho mu bwoba bw'imitwe ya Wazalendo na FARDC yari maze igihe igaba ibitero mu mujyi wa Uvira, barwana ubwabo cyangwa barwana na FARDC. Ibyo bikaba byarabaga mbere yuko AFC M23 MRDP twirwanaho ifata uyu mujyi wa Uvira, bakabona ko byanze bikunze bizakomeza kuba nk'uko byari bimeze kuva na mbere. Abenshi muri abo baturage bavuga ko igihe AFC M23 MRDP twirwaneho yari yoboye Uvira, umutekano wari wagarutse ku buryo bugaragara. Abantu baryamaga bagasinzira, nta masasu, nta bujura, nta bugizi bwa nabi bwaharangwaga, kuko umwe mu baturage yabitangaje. Gusa amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko Uvira ishobora gushyirwa mu maboko y'ingabo z'umuryango w'abibumbye Loni kugira ngo zifashe mu gucunga umutekano w'uyu mujyi. Ariko siko byagenze ku ikubitiro, kuko nyuma y'itangazo y'uko AFC M23 MRDP twirwaneho ivuye mu mujyi wa Uvira, imitwe ya Wazalendo yahise igaragara mu bice bitandukanye bya Uvira, inatangira ibikorwa byo kurasa amasasu mu kajagari. Ibintu byahise byongera ubwoba mu baturage. Abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko iki cyemezo cyo gukura ingabo mu mujyi kitagomba gufatwa nk'intsinzwi ya gisirikare, ahubwo ko ari intambwe ya politiki igamije kugaragaza ko AFC yubahiriza amasezerano mpuzamahanga
no gushyira leta ya Kinshasa mu majwi ku bushobozi buke bwo kurinda abaturage bayo. Umwe mu basesenguzi yagize ati iyo umutwe uvuye ahantu hari umutekano ugasiga akavuyo gasubiyeho, biba ari ubutumwa bukomeye ku baturage no ku mahanga, bwerekana aho ikibazo nyaco giherereye. Mu gihe abaturage bakomeje guhunga, impungenge zikomeje kwiyongera ku hazaza h'umutekano w'umujyi wa Uvira, mu gihe amaso yose ahanzwe ku muryango mpuzamahanga barebwa n'inshingano zo kwerekana ko bashoboye gusigasira ituze n'umutekano w'abaturage ba Uvira. Tukiri muri Uvira, nyuma y'uko umutwe wa AFC M23 MRDP twirwaneho uvuye mu mujyi wa Uvira, kuri uyu munsi wo ku Cyumweru hagaragaye imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo mu bice bitandukanye by'uwo mujyi. Ibintu byakurikiwe n'amasasu yarasagurwaga mu mujyi mu makaritsiye atandukanye, bikaba byateje impagarara n'ubwoba mu baturage. Amakuru ava muri uwo mujyi avuga ko abaturage benshi bisanze buzuye mu mihanda, mu gihe hari n'ibikorwa byo kwiba no gusahura byagaragaye mu bice bitandukanye by'uyu mujyi, by'umwihariko ku cyambu cya Kalundu ndetse no ku mupaka wa Kavimvira, ahakunze guhurira abantu benshi n'ibikorwa by'ubucuruzi. Abaturage baganiriye n'itangazamakuru bavuga ko ibi byabaye mu gihe Uvira yari imaze igihe gito isubiye mu buzima busanzwe nyuma yo kubohorwa k'uwo mujyi na AFC M23 MRDP twirwaneho. Ituze n'umutekano bikaba byari byaragarutse, by'umwihariko ku baturage bo mu misozi ya Haut Plateau cyangwa se Murenge. Hari icyizere cyari cyiyongereye cyo kubaho, aho bari batangiye kongera kubona ibyo bari barabuze mu gihe cy'imyaka igera ku 8 ishize, birimo umutekano, ubwisanzure n'imibereho, aho ibicuruzwa birimo ibyankenerwa byari byaratangiye kugera ku masoko yaho ari byinshi, kandi ibiciro bikaba byari bimaze kujya hasi. Kuri ubu ariko impungenge ku hazaza h'ubuzima bw'abo baturage zongeye kandi kuba nyinshi, aho abantu benshi bibaza niba bitazasubira mu bihe bikomeye nk'ibyashize. Ku rundi ruhande, AFC M23 twirwaneho yatangaje ko yasize umutekano w'umujyi wa Uvira mu maboko y'umuryango w'abibumbye ari wo Loni cyangwa se UN. Cyakora kugaragara kwa Wazalendo mu mujyi kwatumye abaturage bibaza byinshi ku mutekano w'uyu mujyi ukomeje kuba indiri y'urugomo n'ubwicanyi. Mu gihe uru rujijo rukomeje, abaturage ba Uvira n'abo mu nkengero zawo bakomeje gusaba umutekano urambye n'igisubizo gihamye kugira ngo hatongera kugaruka ubuzima bwo mu bihe by'umutekano muke bamazemo imyaka myinshi. Gusa hari uwatanze amakuru uko byifashe utashatse ko izina rye rimenyekana. Umwe mu batanze amakuru uri hafi y'ibi biri kubera mu mujyi wa Uvira yatangaje ko imitwe ya Wazalendo yinjiye mu mujyi iturutse mu bice bya Kigongwe iri hejuru mu misozi ikikije uyu mujyi. Uwo mutangabuhamya avuga ko Wazalendo bamanutse banyuze mu nzira ya Karyamabenge binjira mu gace ka Biemalake mbere yo gukomeza bamanuka berekeza Kimanga. Aha akaba ari mu mujyi wa Uvira rwagati. Nk'uko uwo watanze amakuru abivuga, yageze Kimanga kuri Tanganyika, aho avuga ko abaturage bakomeje kugenda basahura ibintu bitandukanye zo muri uyu mujyi. Wazalendo bakomeje bamanuka berekeza Mulongwe, bahinjiye basasirwa ibitenge. Kuri ubu Uvira ikaba yahindutse urusaku rw'amasasu n'akajagari, ibintu byatumye ibikorwa by'ubuzima busanzwe bihagarara, mu gihe abaturage bakomeje gushaka aho bahungira umutekano muke ukomeje kwiyongera. Hagati aho hari amakuru ataramenyekana neza tutaratohoza avuga ko ashobora kuba hari konvoyi z'ingabo za M23 zaba zasubiye mu mujyi wa Uvira nyuma yo kumenya ko Wazalendo binjiye muri uwo mujyi. Cyakora ayo makuru ntarigera yemezwa n'inzego zibishinzwe, bikaba bikomeje gukurikiranirwa hafi. Gusa kandi hari andi makuru twamenye yuko hari bene wacu Abanyamurenge bashobora kuba batangiye kumenerwaho inzugi, abandi basenyerwaho amazu na Wazalendo ndetse n'abandi baturage batabishimiye nyuma y'uko bamenye ko AFC M23 MRDP twirwaneho yaba yavuye mu mujyi wa Uvira.
abo rero bakaba aribo bakomeje guteza impungenge z'uko umutekano wabo utifashe neza, ndetse ko benshi bashobora no kuhaburira ubuzima nyuma y'uko bamwe bahunze berekeza mu mihana cyangwa se mu bice bya Plaine de la Ruzizi. Abasigaye inyuma rero bakaba babuze amamodoka, ndetse bamwe bakaba batangiye gutotezwa nyuma y'uko umujyi wahise uhinduka akajagari, abo bantu bakabura aho banyura. Turakomeza gukurikiranira hafi ukuntu ibintu bihagaze muri Uvira no mu nkengero zayo. Turakomeza kubagezaho amakuru yizewe uko agenda aboneka. Mugire umunsi mwiza. Njye ni Nkomezi James, iyi ni Kabara TV 1.